O nogometnem klubu Olimpija spet ure. Najprej sredi tedna spakiral športni direktor Ranko Stojić, danes pa so zaradi slabih rezultatov že po dobrem mesecu odslovili trenerja Marjana Pušnika. Kaj se dogaja v klubu, sta nam pojasnila podpredsednik in predsednik. To sem že povedal par tednov nazaj, da trener Pušnik ni pripravljen, ampak jaz sem skozi rekel in skozi opozarjam, da nehite jebati naše fante nasploh. Bom rekel tako, da to ni več ta prava Olimpija. I dan danas mi zovemo različite trenere po cijeloj Europi. To su moji drugovi, razumete. Pa meni je prijatelj Arsen, Zalek, Fabio, Carlo. Ja dobro znam sve te ljude i za svoje klube trebam najbolje ljude, razumete. Ostalo se mene ne tiče. Trener koji dođe u Sloveniju bit će svakako moj, samo moj, jer je to vam jasno. Med eminentnimi trenerji se največ omenja Arsena Wengerja, trenerja in menedžerja, ki je po 20 letih na klopi Arsenala trenutno v veliki nemilosti pri navijačih iz severnega dela Londona. Poglejmo, kaj je povedal za bučke. Gospod Mandarić mi je povedal, da je v Sloveniji malo dobrih nogometašev, a veliko lepih punc, ki plešejo na štangi. Počasi imam dovolj okolja, kjer je veliko dobrih nogometašev in premalo deklet. Morda bo Wengerja prepričala nova, bolj eksotična podoba okolice štadiona. Izet Rastoder, novi lastnik trgovskega dela športnega parka Stožice, je danes okoli stadiona in dvorane postavil 1500 dreves bananovca. No, v Olimpiji nad tem niso preveč navdušeni. To bo velik problem na stadion. Nam normalno bojo spet metali banane, ko pridejo temnopolti igralci na zelenico. Takšne fore smo že imeli in ko oni stopijo na to zelenico in pol ni nič jasen, ker jim navijači mečejo banane in so tako pol dobre. Ma kje zdaj mi igramo? Sad sam ja počeo da rešavam ovaj veliki problem i zato sam se dogovorio sa koparskim županom Popovićem za palme. Ove palme mogle bi rešiti sve naše probleme. Jer bolje da navijači bace 100 kokosa na stadion nego da doleti samo jedna banana.